Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Barodaroni ahli islom. Barodaroni ahli islom kori masjid imrӯзашда ина миксер миёя дина бетон заказ кардем. ваъдамо додан натонистам борон буд. бо худамонам гуфтем вақти борон камтар мушкилтарай абетида миёя. анам балгарка закладной детал бирдеста барои таи оҳано насиб боша иншоаллоҳ. имрӯзашда кор дар авҷай. Бародарони аҳли ислом ина кришамо последним разиш монда. Намира бизанан кришамо утеплениш буд мешава иншоаллоҳ. сплошной гиртем задемш. ҳами кишод боша, баланд боша, хишру боша. усол шапидеса ина. усол шапидеса. молодец, Аллоҳ розӣ босын, молодец. Аллоҳ розӣ босын. ҳаракат қилinglar. Ҷура. камтар материал мондаги ира ҳозир мефурорем насиб боша. тахташ омода ист, тахташам мезанем уже абделкара сарш мекунем иншоаллоҳ тамом. ҳами сантехник камтарак вақта гирифтест. электрикам омодаги ай ҳозир кабело электрикам ай маска омода ист. электрик кора сар мекуна. пешравӣ хушроя дуо кунед. и ҳамаш ба дастгирии шумо бародаро, ҳамаш ба дастгирии шумо. خدان روزی شود. خدان روزی شود همه. نه چخیل بازی بشید. نه چخیل پیش روی چه چخیل بده کریشه. هی حالی ویدیویی که کنار شده می پرتویم در سایت تماشا میکنه. چخیلی بود اینجا. نه چخیلیش کردیم. اما کسا. بیتون اومد بیتون. هم یک خونه موندگی بیتون اومد. اوزی میگیریم شه انشالله. بیتون اومد. رحمت باشمو رحمت باشمو رحمت. خداوند روزی شود. همش به دستگیری شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستا و برادران محترم. در این ویدیو خواستم درباره شرکت سنمید که بسیاری شما این شرکت آگاهی دارید که چی نمود دارو میبره. در کارخانه ما قریب تا 30 نمود همین نمود داروی شرکت سنمید موجوده که برای شما مختصر معلومات میتم. ای کدوم خاطر مختصر که هم سستفش در این پرش گفتگی و هم در این پرش طرز استعمالش فهمیدید. این خاطر من مختصر میگم که برای چیه هر کس دیگه چیزی که لازم باشه میتونه هم سستف شه، طرز استفاده شه و برای چی کسالیا بدنش همش در پرش نوشتگی. دارویی که داریم برای سخرنی دیابت، برای کسایی کسالی قند داره، دیابت قندن، ای همین استفاده کنن. بسیار خوبه، داروی خوبه. خب دیگه نمودش که هسته برای ژلودکا هسته. برای ژلودکا هسته کسایی که نفرایی که ژلودکاشون یزو هسته یگان مشکلی دارن حل نمیکنن این برای همونها. با پراش هر یک کدومش گفتم که نویستگیه. بعد برای گرده هسته. برای گرده هسته کسایی که گردهاشون سنگ داره یا که یگان گرده دردن ورم میکنه همونها. برای گیمرای داره اینا گیمرای همین تمیخره درونکی ای درو قاق میکنه گیمرای انسانه ای برای گیمرای طرز استفادهش هم به پرش نوشتگیه. برای پراستاتی داره کسایی که پراستاتی دارن میتونن همین استفاده کنن بسیار خوبه. اینا مردم هم بسیار میگیرن فایده خوبم برای مردم داده است. این چیز دیگریش برای کسایی که پامیتاشون ضعیفه بسیار فراموش خاطرن تست ایاشون میبرن این برای پامیته. دیگه نمودش که هسته برای آلرژی هسته کسایی که در تنهاشون یگان خورشک میبره خوراک دارن یگان چی میخوره تنهاشون این برای همونا هست. برای نروی هسته برای انسانایی که عصبی هستن برای همونا هسته کسایی که عصبشون بسیار خراب هسته میتونن این استفاده کنن. من گفتم که در پیشتر کدوم خاطر چه استفاده میکنم برای چخیل کسالیا هر یک کدومش در پرهاش هم یا نویستگی مختصر میگم که ویدیو درست بد نشه به معنی میشه. خب هسته برای زوب هسته کسایی که زوب دارن برای اونها هم هسته همین شرکتی سنمید اینا. برای کسالی دیل هسته برای کسالی دیل هسته که دیلای سلبی هستن برای بقوت کردن همونا هستن. بعد بسیار دارویی که به حد در کاری برای مردم به حد اینم سراغ میکنن انتیگلیست برای کیر به حد فایده خوب میده برای کیر مغلطوندن شرکت سنمید اینم هم هر یک کدومش در پرواش نویستگی. برای کسایی که داولینی دارن برای کسایی که داولینی دارن این برای همون نفرایی که داولینی دارن برای همون
иш барои занакҳои женски здоровья я занакҳо хушон медонанд ки барои чия. хоб баъд як чиз дига бугум, ҳамин қадаре ки ман гуфтам ҳоли ҳамаша нагуфтам, якчанд дига ҳаста, ина бо барои витамин ҳаста, барои иммунитета бақувват кардан ами ширкати Синамед. ҳамин доруҳо ҳамаш лаборатория гузаштагӣ ҳастанд, фаҳмидед? ҳамаш лаборатория гузаштагӣ, сертификат ҳаст, печат ҳаст, яъне ки ҳам IGT безарарад ва ҳам фоида барои ҳамин инсон воқеан фоида дорад ки лаборатория гузаштагӣ ана печати бигем медицинский дорад. ба хостам дар бораи 4-5 та мази дига ман барои шумо маълумот гуфтам. ин маза бисёро медонед, мази монталин. Мази монталин асос барои буғумдардо ҳай. Буғумдардо, устухондард, ягон миён дард мекунад, беҳад мази хубай. Беҳад мази хубай, касое ки истифода кунанд. ин мазша, ин таблеткаш ҳардуш 1000 рубли ай. бисёриҳо гуфтанд ки мақсад нархҳои доруҳо кам бигем, мегем 1000 рубл ҳардуш. масалан иш 1000 рубл алоҳида, иш 1000 рубл алоҳида, беҳад иш таблетка, иш маз беҳад хубай барои касое ки буғумдард доранд. ишам ҳаминай, мисли ҳамин чи ай, мази монталин ай. ҳардуш қариб як чизай, ҳардуш нархош 1000 рубли ай. Ба барои кирм дорем, барои кирма резондан дорем бендекс. Бендекс ҳастай ки ҳам таблеткаш ҳастай, ҳам сиропш ҳастай, ҳардуш барои кирма резондан ҳастай. баъд як мази дига ҳастай, мази чорни тимин. ин беҳад мази хубай барои устухондардо ҳастай, барои ягон миёндард, барои ягон ҷое ки камакак сиёҳ мешавад, барои ҳамунои ин мази чорни тимин, мази сиёҳдона бигем. мази сиёҳдона беҳад ин мази хубай. нархи иное ки гуфтам Синамедо чанд пули буд ино? 1000 рубл. нархи ино 1000 рубланд. хоб бародаро бухайр, иншоалло ягон вақтҳои дига вахши дар бораи дига доруҳо барои шумо маълумот метем. ҳамин доруҳое ки гуфтем шумо метавонед ай Питер, ай шаҳри Қазон, ай метро Теоплистан ва ай метро Люблино ки ҷои мо ҳай, ай ҳамҷа дастрас карда метавонед. худо ҳофизи нигаҳбонтон боша. Салому алайкум.